semedon paru pamiarsa Gusti titiang tenedakat bakti ning titiang pinaka pakne di Sang Prabu Darmo dan Udayana Wakamadewa wantang pinaka putri desang Sari Maharaja Prabu Makuta Wangsa Wardana Parameswari dikiring jagat Bali nyandengin kita kadilinge hidup Sang Prabu Darmo Dayana Warmadewa kewiseka raris Parameswari hidup Sang Prabu guna Priya Darmo Patni itu dari tatas para kiaksa wantah kabiasa punika diseka utawi para pemase ida Parameswari di Sang Prabu Badarma Dayana Warmadewa Macina saliwati paswejan ida salian para mukawi saking patemu tangan ida sareng kali Darmo Dayana Warmadewa pasandeng Parameswari guna Priya Darmo Patni ngemasang ari kita wedan putra ida tiga Yesta namo dane sampun tatas pawikan tatas para tiaksa sane biniku ke pepasirane Sari air langgeng satu hari ini maka kali kabar kamu koyo wenten sio Sri Sumara Raja saha wenten mali asiki Sri Haji Nado Raja punika putra negara ketiga putra nagiato sami uyaka Cina tos ning sama perakayan paratnya
Mecino terus ning sama peragayan mau tamu ngetuang raden putra suputra taran ketiga sami beratnya sami wikan widageng Sampai punika putrane dene sareng tandika sanyaturan tiyang wau sami tureksa sami medhiti pengancan dan kalau maula Prawati haring daging kecapin sastra kamu saking putra itu minta-minta putra suputra redo bakti renyaya reno mau satu suweco itu ya di kalau dia itu sayang kesayangan pun keterima mawit saking pekayunan itu sang Prabu Sri Delango putrane dene raso mustikane kayu nidone kekaraya desa anato Jawa duwe emang kesayangan oleh tidak sama tataning nato sama budaning jaga dari kering jauh niapa pasir Seria Dharma Wangsa Samangah murdaning jaga kejuk punika jaga jawi punyo wetasyo sebutah cekan idone Ida Sri Maharaja Dharma Wangsa teguh ananta wikrama tunggal dewa nuli kangen dhamma putra uwe paswecan itu Sri Maharaja Dharma Wangsa teguh ananta wikrama tunggal mawasan rane Sri Helang kamangahan terus damu budaya dosa nato jawi sapunika saya waktu mawa paswicane tentang Prabu sang nataning nadering jagat jawi ida sang Prabu dan Wangsa ketiba ing Sri Helang mayu sasa dasa warasa
Ri sampun seri elang punika yusan itu saudan sawansa. Ri sampun yusan itu 16 dina. Jawi rawuh Usah dene wetan punika 16 warsa kadiatu titiang kane wau raris kesah putra di Sang Prabu Darmo Udayana Warmadewa sane mapus patos enakno kesah dumuncul ke jagat jawi nanging keraton merasa kemauan wetan raris kesinang kauna doke punika risada kala Sri Herangno sampun apa kering jagat jawi aru merasa rum punika keraton itu tanpa Riano raing adora cara Rare sami punika keraton itu Sang Prabu Darmawangsa gesang pasmi buta karo punika penjara antuk sang sanesora bukti saneri